Sabre krona uduru bunu ahe nkro sunwane a 98.9 alaji be kwa na abro sanum na ewi a atetia kwa kosi manim asase paso Sompa 101.3 ehwa na Doma FM 100.7 wonu nso butuo ya wabiebiem edema adasa ehwa fa ho nyina da ekosi Cote d'Ivoire no hwa ye live bio ewo bono apueye fam 106.1 FM Sompa tachiman no and 90.7 wonoma won kransa abusua Kingdom 106.1 FM afabi ewo mankesim and Adamfo pa radio France abrochimamu Paris wono nso abiebiatum Kanesh urban radio live for ho decoder so no be FM stations no no ho na Sompa FM no wonsa ebekan yan yehu te say Ghana franka ya DDC match no abusua we nyina echi no ene mungumanum Facebook ho obenya yan Sompa 106.5 FM Accra ya na wode won kanto so akwakoto na ehon nsem nyina danso emfoni edi atwaguo na wahwe bi na efe wache ama aso afoforo so ye be no entaso nkonnante RSYG Novigi Studio wokutayemu ene eba na mom hot bite no num mpa emu kase ebo no Leicester Company Limited wo mo ya toothpaste ene toothbrush no wo mo ena wondia wokutayemu ne yeba time da so nti Midimafo Herbal Center Dr. Time da so da no ya wo poku ase mayira ena afi ebuakwa agogo wogogo yade ho no wokutayemu Time Herbal Mixture ya Dr. Tafri Jaye no eno nso kan ye ho ene ne HH no ena afi Joseph wo mo dokon hyehye ya tutu efiri mu yellow corn pepper bi nanso ya bone 3 Ghana cedis eno nso eka ye ho onga ma mensa no boafo promoted of na ayo eboa ema se wonsa no etise kunu a etimi yese wo eno ene kuta yemu anwumere triple way man eja pia Apam Dadaa asi agua se tekuku a ensa no mebebe ede amawo yewra prince ataboaten wona asare nyina mu na sade yenya tenase a ye fa asem no de dodo na ne ka aye wo mo kana na wo mo twetwe ne sere ne abasa wonhu ba bia wo mo hwehwe no titu ne yewra kisejaben special prosecutor hwehwe a wo hwehwe no se na abreso enane nsa so manema bi no mo antwa ye titu ne sikatua bi a wotua ma ebi mu adwuma na nka yese wo mo ye ma oman no wono mo anyanyo nanso wo magye ehu sika ne ne eka aka ho enti sade ehu nsamote ye ka ato so ene seminie obeyi hu ano nanso panin yi sade Ghana fo akasa se yensam no na enuru na som se mimfi tanduku na no wabo ni nyina na wodaye kosi se na anu ya de ekote ye ne se America bruchimamu migration for ne custom for ewo ho ice for wo maso ne panchi se ne visa ya nka wo kwakọ danani awu ana semme enkomo binum ewo wo akiri na emuna enomwa na yensanka pani na nkaja womra na womatoa na asem so na wo munni na asem ewo manyimu na sade emu nsamote no ye de ebubo adum ne adan enam saye so ema ekuo bi a ye frɛ won Arise Ghana wo maka won ho abom se wankasa oti ho a yeyi wayibone ena wotiri nso style eno se hunti ewo se wo mo ese kire won se aduasan na fe wo mo ye oye kire ede kire mansantwerofo fa bi ekokasafoni ahodo so na wiase nyina apa no a Sompa da so bi YouTube ho abrochirefo nyina ehwe Sompa FM live no enko na America fo tituru ice fo no nso wo mo hunu Ghana nso de ye ka no wo mo musa se what are they saying na nka obi nkyerɛkyerɛ mu kura enkyerɛ wo emihu sa panin na wo ma kyene no yenso kura ye hia no ewo manyi mu na eno na nam so a wo mo oye kyerɛ a wo mo kɔ yi abusua se ade na enyasi wo nkran ha de a se ye badwafie ho ana se eye nkran mountain so international and national reporter na na oponchecheku wotisi edi akire enti yewra Bernard Monamo pani a wono enetua wo ma no wo mo kwasa wo ye kire nyina no na opon di akire bi enkomo epie mu no abusua enwom na eda etine wura no ma mema na kwa aba na fe ye nhyase emfamfiri ho me wura kwa abo mejo so apam na waboboa no international national ba bia ye de wada Roma
bibia e fine na me fan chia kesen so fan koma yetifo ene yahwefo mo nano a eno ana wo mo se wo mo asode na sori a wo mo asode nyina no wo mo sori amagana so asode bi esan se enema bi wo ho a enkoye enti se wo mo sori no wo mo devote dia wo mo time ene wo bibia no wo mo di devote a kire se de ekoso no empanimfo enten anamombe ese wo mutu wo ho no wo muntu na wo mayi nyunu a sika bi nyunu yen ana sade wo si kire se wo man no abortion bi akoso e wo sika se mu no wona na odi akire na yewura Bernard Mona wone Arise Ghana no wo mo sesen Midase apam ni yetifo nyina nso no kwasem ni se ene anopai na ahyiboku yi Arise Ghana for esore ye kire se na wotwetwe mu yi omudikan ene nsentwofo ekasaye ena omutia nsentwofo nanso efa anamontu omupeso mutuo edefa yewura fotosanfo nkane a obesum ya pan abandada ne penso yewura Ken ofori ata echese opani ehu benya se oso oba bepiem organa hanum sei na wo hwe toto niema na fensem bisa bi wo honoma yepesi ebisa ne titiri pa efa wo man sika semba bi otimi pegya de kokoduru ye bebia enam ne nsa so ehwe ase bebia etimi pegya kakra ene hu nti wachew hwe ase bebia etimi pegya kakra ene hu nti wachew ne efa so koso ena na ehu benya se wo se yehwe na fe yetimi ene opani edi ehu komo ema yebeka etefo mpokura enam so ma ne mra nim fo mpokura de betu dwa ya sebe yemfa nhye bebre nto ne so na hu benya se yehwe ya sebe yemfa nhye bebre nto ne so na hu benya se yehwe na pomuden hu kane sanse kokoba tetebom nyina krobo na pomuden hu kane sanse kokoba tetebom nyina krobo foma yewura kenofuriata otwi muten oya achimni ba achimfo nso de enshort agro no eno so ebasa na eha adwene menkwada wa homodin so mbebe fie na fomu so fefe enu nti se ene America fo etimi abomodin ama yensa kan yewura kenofuriata dia ehu benya se o se omomom ho ye ha na oba bepiem ewo Ghana Arise Ghana for botae ba kunti enne omudi koko piemu ewo eye Embassy of United States of America ewo cantonment enkrahano no eba wonuma enimu a obehu na hwan na boko gen na ebi o maka brofo akere no anase bi mpokura se twi kasa no ene ye ka na wontimi nti ase a we de omo hawo no ben no se ne be ya ne boboa no pen obehu ne ekoso ebi omo sese mpo omo ka brofo no na ebi eno nso omo ntimi nti a ensem do ma chocho bi agun krata so enti ye be sha mo a mo hwen wo Facebook, YouTube, TikTok ene anoma de no Twitter ene mo se X no eho no mo ni die ni nyina no ena chese o hwe ni nti we no some of the placard no much we say kenofurata adena wa kasa ukura utimu wabja uma na musisa chese onfa omanya hwe o mehe o ma wo memu ebi chese we sifie fefefe ni fie si Ghana hanum sei no enye nkola fie adena ode no ho nsensema e wa America kuromu nte no omra fie ebi nso chese yewura kene oba besumo man se bo amesum chebi asase so ejapade anase wo ama meye se be ebusuakuo ebusuapeni keke o man Ghana ana obeye fotosanfo na wo man no empanifo pra wufura ba mu no na o man sika sema chia se jebidie ka enunti wenum ni nyina no eye ensembisa bia na empanifo pese wo mo hwe no mu bisa Arise Ghana for chesa apam wenu enye one day show no mo kwakoye ho into ma boa mo ho pa ye hwe ye maami a wokase ye friend Marion Gifty wo ye co convener edema Arise Ghana wono na wo chechem na wo se na maami wo hye ne che kokko na fe nani abre a wo cheche nsem a wo hye eye bring Ken back now to Ghana na na wono so eboa ya yetimi eboabo nsem wenum ni nyina no a ye de eba betudwa eye be matenten na apam ebra no muguso no aposifo ebo modern bon ho ban make sure say wo mo bia ntimi mo nra embassy ni yard ho enti ni omo koye ne say omo esi eye barrier ewo bia ye wo sense entrofo ye gina yetimi edi eye emu enkomo wo ena ebiemu nso no
Omo sanso atutu dwa ade atuja chense man central ni bia ntwa eye embassy no emfa mpia bonten enti eno so ekokoye biaye bia na eno so eba be ha Rice Ghana for dwumadie na nankasa no omo ko eno mkokodi ye no mo nsam kan ni nyina ne se Yewura Ken kuntun kuro furiata bra Ghana na ebra na omugusu koso na no obi nim baby a Yewura Hopes na doye pie free ya oba be pie ye won say Yewura Hopes na doye ono no wonye MPP ni won ye hwemu a ni dibre kuta ni sesie wo Ghana ha amanyosem no ene say we director of field operation Edema United Party womo adanu ade ye omo sesa omo ayefu a intade yelo emene he nti enumu ena afafranto movement for change no ene omo sesa United Party in the UP nti ade ba ko a Yewura Hopes na do ye nso ba ye oba be pie ma odi tudwa ne kire se wo support Rice Ghana fa no montuo no oso support papa ezan say ye share Rice Ghana anamonto no mutu na wo chese o mukra da so o mache na wo kanipi esi sudua e de ache MPP amanyoko ni say ma mo nyo ma adwen da say Yewura Ken oforiata say obebo say wo ma o mu ba be di mampani bio anaso be di o man Ghana so bio o chese wo munyi sa adwene kura mfamfi o mutrim ezan say ene ye hwe amamuo a aban ebu a no kwasem nie until say Yewura Ken oforiata beba Ghana no MPP fo nyi o mu mfamfi Ghana man osemu enti eno nso ni asem a Yewura Hopes na doye e de etudwa mfamfi Ghana amanyosemu so o kire se Yewura Ken oforiata amaga ye campaign so wo ye campaign de afade ho enti eno ene ensem a Yewura yi Hopes na doye enso e de tudwa enti ondo o ka mu plain pa se omo ntimi ambo mo modem pa mfa Yewura Ken oforiata ama mepiem o Ghana ha no se dia omo forget say abato bi mpokura o Ghana ha na je say bia se NDC fi won mo dia e bia UP+4 and e bia beba dia ene bia ebre ene nkrabia na be kire but ni nyina mu no metimi aka se omamu ayete no ye gi asumdue di won ena asumdue nso de ewo ba bia ye hwe ye che ye omu ye ya omu nkuta kodie bia omu nkuta ade bia obetima kasa ade we de kuta na emu oden won se mfoni bi betwa mu na MPP asenso de eno ne de nkampo se eye kuo bi enye kuo MPP fo echitafo bi baaye a wo mo kire se wo mo no ne Yewura Ken oforiata ye no wo mu se owo ye ne de eye not wo mu kire se ye not a wo de kan sem fo apokura obetima ka se both not eno nso de obenya bi wo ka mu enti ade ba ko a omu nyina no edo mo ntoma bebebo Rice Ghana fo ade ano ne se enya amanyosem ade bebebo Rice Ghana fo ade ano ne se enya amanyosem ade na omo yo piketi na omo yo ho no mu Ghana ni bia fa no huma mehye bie se ne Yewura Ken oforiata ne titriu ebre oba besom ye sika bia esusu se ekofa ye frene sen we mu asori den won ekoko fa mu mimpese mebodi won ekoko fa mu mimpese mebodi wo ekoko fa mu ani se ni nyina no eye nsembisa bia o mo kyese e wo se Yewura oba na fo ba beyi eye nsemiya no enti na no pay ni ekoso eno no o mo da so ho enya do mu from say nanan 14 days eno o mo de yesa picketing no 14 days the do nanan mo na wotwe mienu mo enti se na wotwe mienu no akiri no mo ehu Ken oforia ha adwene but ye be we won say Ghana ha no mu sei no ade ba ko wo sei nyina ye hu ni say obekwa ba won enti na wotwe mienu no say still Yewura Ken oforiata mai sono mana wo say still Yewura Ken oforiata mai sono mana wo mo ka say wo mo nkoka na wo mra no wo mo nso nye bibia mfa ho a wo mbebo anan akoho ana say ahaya na wo mbekọ so atena no wo mo atwero enkrata no omo de ne omo che ne se omo ogidie pa se senate bia no na so bete mampani Trump kura bi ho omo se Trump nti kura no omo ho no wo busasa de na ekoso wo me embeze wo Ghana won because omo hwe omo nsusu ye mo ni say I had to say a lot of enkrata omo atwero a ebi free eye yokofo ho
ebi fi national security anase bi CID fo mpo ho yes omo demand answers e dey free nie nti a yewra kanofura tentimi ma mepie mu e wo Ghana hanum sei yes ebio nie nti a eye se US America enya word ye ne omo kama na susudua che se yenya wo pani no e wo Ghana ha nti no sa niema ni nyina no eye niema bi omo hu ni se oman no etimi eya epon homoden na omo hwetu so anamo a eya de ebeboa no titru pa e na Rise Ghana for asori na eba ne se a ebi mo se jama ekuo bi na hyehye wo machi utie babia na wo mo de wo mo nsen ni firi ba eye aban a ote so na wota wo machi ana se eye kuo benya Apam Dadaa say won se Rise Ghana ye ohyiboku a sebe omo no ma ye omo adwen se enya amanyoni bia na won show mu nkura nsa no matu anamo okay omo de ne se anamontu a ebesisi na akwan mu aboa ama oman yedie mu yensa kan no no mobotai pa galamse konfra no mo se Rise Ghana to be ha galamse ba ye no omo fie se no omo ko no omo kunya na ebinum susu se sa bre na ban NDC amanyokuo no na ewo opposition no mo susu se NDC fo na show machi but omo ba bonte ba be kire mu se insuo na esei no insuo ni sei ni nyina no se yanhwe ensisu ya mpe ekwan bi entusu sa insuo ne num NDC num MPP ana num UPP anase nim amanyoko bia enti no se yansode anko enti a yade ebe ha adwinto omo kono anko ya amanyosem se bi pepepe ene ne so omo ye ewo embassy won mo na meje wa no siye na sabra make say no oba convener wonderful o ahoma no so ma memme no na fe yenhye yenkomo bonase eno Sompa 106.5 FM yene ye affiliate a ye ho enkura bata no etese mframa ewo ba bia ye mo adwo mo akwaba eba mo achorotro bring came back no na ene sen yo medase ye tia mo chifo nyina within the Marion Gifting Yaba co-company because of democracy and the rule of law. It was a independent in bed on the Yinano. Na Caneno as a last year, like I say. We are the voice of the people and Ghana first. Until I slogan here, arise, save Ghana now. Into your casa, there be a constitution, no option then over my. Into I coffee picketing, we say, and I replicate US embassy, and you call US. Next to US embassy, no a representative of US. One, I'm that's all. You can say a few horns. I can say, in my time, say, you best start here, no, 8 o'clock. Now by 4 o'clock, now yes, we are home. I can't say the same years are within or more working hours. Okay. I can say that they can the Saba Ghana. And now Moko Hon anymore. They have a major and now more daily activities. Into Osha, now US embassy or more for visa or more for documentation. That be our cost to find. I can say, I rise Ghana for a mobile and it's a mobile the kind of one my head then. I can touch US for no. In a law-abiding citizens into your obstacle major because no more on daily activities normal. You have a more petition and first day into the first day in the mom. You be in a copy some number of days made and the petition now come or won't pay you for no. Until at that point, no, I shall say on the my say, you better say, can area more oil there or bagana and one. Into some catches on my end, but now on Twokra ya odi no America mamuno wo mo mfa ne mra na saa ya kire na wo msu se wo mo wi a eba twetwe mpanimfo aso ntem ama wo mo de naba miwura eba mra mu a emoa bempa na ye pebiribi ne ye twea na ema wo ye kire timeboa ema etime eba ye nkyɛn ma yeyi yo meda sibebre ye kire de ye fa hu de a ewo ye amambra constitution ni mu se onipa bia wakwanya se oye kire bibi hawa akoma America ban se omuma
yenra can furata emfane mra Ghana no mbe gine nwanu won nsem bia ekoso wo oman yi mu no say yenya ntin clearly say omo ajatum say omo de neba chia eche no abande ne sato kan no na nsen wo America mem kra no e bi say mu na eche say immigration issue ha nti no mesusu say sa oye chire ye bibia Ghana fo ai wo fa ho di so mutumi ye chire omo ye di afa America demonstration e course for Ghana de ni ni say eno ba ko ekoda judge ni mu enedwe yai the bia demonstration ne chi no na Ghana anase America embassy no the information commander ban say if you say na then it is within their rights to protest. Okay. Mo lawyer nyumre ye bedo asepa na enkyerechera ode amaye foforo bia e besa atwetwe aso ne na ye ko ne nkyɛn a picketing na Rise Ghana for eye wa America na beziri ye kokodi hu nkomo eno na wabom a kyerɛ sɛ de ye ho nsɛnte enwumre twuse na enkomo a ye die nyina ne de ye adwene hu sɛ toda na sen no enhye nkura na enhye nika ye de asam to so kra ntimi nyi hu ano wo sɛ wakeka wano atotom saa ne ebu agu so esan sɛ obie mu a enwanse na pie ene ohia Yas toothpaste ene ne toothbrush no de bia meka unya broso no na tem ni pakro ye kasa de police ni ba no eda ya sabia na so police fo kire se ebra sa wo ye nene si ho sa no na wo mo koye ne na ise mazifo wo mo tutia bi ya de a wo mo ehun no wo afenso no aboba be se enan eno so so anase nkunumpo na eno so so eka ho bi ni nyina mu no wo no masesa de akogu akache ya wo kire se ehwehwemu no esi ase a na wo no so de aka ho akwa ya dansede wo court se be ya mra no ba bi ese na efata no ebetimi ato ni nyina mu no wahya brantia ya wo free busuafo se ma wonum emumra so ne momonya komabotaya mu na wontwen ekosi se wonhwehwemu no ebekwa awieye na wose ba bi asem no wo se da bia no wode beto na bibia so atimi akoye wei ene ensem kakra ya tetegu ya no wo wajampotem na no adare wo sem esi ye police ni ebo driver ni bi etuo no de akosie emunsem eno no Kede District Court eko asetena enne na ye kasei ememu amakomako enan a na womo agentitie ewo Kede Senior High Technical School ya ebeto dwase kyerɛkyerɛni ba ko a owo school mu honom Owura Michael Kwesen wɔkyerɛ sɛ abra no womo kyerɛ wase nsɔhwɛ no wampene ama wo mantwi aponti wo mu wieye no ene wo mankasa aboabo mo ho ano se dabi etese wo mutimi kyerɛkyerɛ ni no bosumi ayedua mu aburo se de be ya next time no se wo mo yes invigilation na obehwe no wayɛ n'adwuma yie na wabra saa adwumadie no ɛkɔ no ne empenifo hodo bi aka bi wo mu ɛwɔ humasua ensem so wo mo kasa tia yɛ se kwa bia so no enya de se emrama ho kwan se odesuani a wo kyerɛ nsɔhwɛ no wawie school a wo se teacher ni a obe invigilate wo no wa mo anwi aponti no makoto agunu so abro no ama opinion no video mu atene pa na ye de mrante no kopie mu ewo Kede District Court enne wo mo koye no ya fine wo mo 15,200 Ghana cedis eye ememu amakomako enan no enti se uchiche sika no mu dia na che se obia de eye 3,800 Ghana cedis enipa nan no obia betua 3,800 Ghana cedis na sa 3,800 Ghana cedis no 1,008 eye o mine sika 2,000 eye mpatasika de ma teacher ni na wo mo bro no enti nipa nan na che se ho no benya 8,000 Ghana cedis e wo ho na ni aka no Owura Adwoa Asare ya wo ye zonal chairman Emma Nagrat adwumakuo no wo Kede wo kire se de akoso no de ne kwaso ano no punishment. So is it punitive enough? Because the last 2 weeks I buy a judge and remanded one say
one call and someone prisons custody no ye hu your course wa osu TSC yi ayora Edward Asare Asare wono na zona chairman Emma Nagrat adwumakuo no ewo ban wo na wo ba wo nkonkoye saade no ebiem afenso so obia de ne nsa ebehye apam asese wonkoye saa nipa bonefo sam no ebiem enti ne court no etena ase no saa enchechiremu no ene wom de ba wo se ne enti a wom agugu niema no se wom ye first time offenders weni da edikan a wom aye bibi ete saa ene wom je wom mfunso to mu hwese de mrante nan no wom animu aye e wo court ho no a panyin a wotena adwam se enkrofo no tum se wom anu wom ho nti wedie esese ye hu wom mobo nokre ena bonekan enti bonekan se hwede na wo se omuhu wo momobo enti eyada asafo agye aye wosan eye bosome frɛ ho mrahye bedwani na wode atodwa sɛ wohwɛ niema hodoɔ ene dwumedi ahodoɔ ya yɛwra Samuel Kugyeto Abrakwa yɛde ahye ne nsa na aso opensiri hehe ɛkyɛ asɛm pɔte anase dwumedi pɔte a yɛde ɛhye ne nsa no kakra bi no aba begyina simpie ne apaso ne nsɛntwerɛfo wafrɛ ene emumra metie we yɛ wɔse da bi o incompetence no ahye ne ma botrobojo ye ene adwuma yo esini ahye ne mente no wobɛsrɛ sɛ mpanyimfo nhwɛ na aban no so dwumedie no ɛde ahye ne ɔfoforo nsa na watimi aba bɛtoatoa niema na sɛ ɔman Ghana baabi a yɛkɔ no de niema ahodoɔ so nkita hodie no ɛnya de a ekoyie. I am making a sober, evidence-based case that the current foreign minister, Samuel Kugyeto Abrakwa, has demonstrated through a pattern of actions that is an outcome. About one person, so Santimante, Momra Shebedrini, and Nayako Ekotie no Asafo Agye na no disem no wasan edetoa so ebiemu sa wo hwe gideani arehemu ya aban yi ene Ghana fo edehye yewra Samuel Kugyeto Abrakwa mu a wama enipa nsesi fom endam sa yoso nti no wode nsem sei esa etoa so ekyeresa kontabuo mapakora no enya de a ebi ekoso owo nti no wonom amane nafua no bese enso sa wanfa kontabuo papa bi enfra so ye ho bese afini obetene adwa so amfa amade a na de besie no enye obi ne kuma twibo siako ene pena wu na wi awu nti no wode ne ti ekwakoje akyerema. Remittance projections and economic impact assessment of the visa freeze. Let me state that we intend to file a question to compel the government to answer for these when Parliament resumes. Demand number 2, restore professional diplomatic practice. The government must immediately establish a high-level technical working group of the United States to address all outstanding migration documentation and consular cooperation issues. Withdraw the public policy of tit for tat with Israel and restore normal consular relations based on established international practice. 3, appoint a special envoy for diaspora and migration affairs, reporting directly to the president to manage these sensitive files with the seriousness it deserves. Demand number 3. Naja seniema enshe dankoye ye ni Israel for entem wase wonhwe na won cafe krampo no wase wode wani kyeremu e wo Washington Ghana emeyi eyade a eye nkroto anasa aman bese duoso enum no ya wo kyerɛ onom ehwe amono ne ho ensem kan ya wosaye bosome frɛ ho abato mpesua somra free fund IMF adwumakuo no na fe Ghana aban entem wase esese ye free se oman na ekwakoje bosia e wo IMF fo ho na emom no sesia na ebekwakoye enkabom se bia partnership bia wo mumienu wo mbetimi akona etimi aboa oman no esikasem na enhyiamudie bi ekoso IMF country ya regional heads a ewo bibiman mu nyina wo mbehia ye ewo nkran enne sa adwumadie no ase na opanyin di sa ensem no etudwa wose ne enti a wakasa ne se NDC aban eba yeyi wo ba hu se inflation a free double digit e de aba single digit e yade a e de adima wo bia ehunu Ghana cedi ne so ahoden abamu a ene amahodo so sika no so ekwa kansie dendenden GDP growth ne nyina no e yade se improvement aba enti se wo betimi ate ase no maye sansa kyerɛ no de a ebetimi aboa na afenso abibiman wose omonam African Continental Free Trade Area sa adwumadie no so ebetrɛtrɛ enioma mu ama sikasem akoye ntichu abibiman mu na afei Ghana ankasa yentie no. Because the reforms driving our recovery have been nationally led, inflation has dropped sharply from double digits to single digits, consistent with the target of the government and the independence of the central major currencies. For us, the true measure of success is not only compliance with the program, but the restoration of confidence and policy autonomy.
Stability, in our experience, cannot be imported. It must be built through discipline, institutions, and public confidence. As Ghana transcends the IMF-supported program, the direction of travel is clearer. Ene ya yekoti esesiei Her Excellency Professor Jane Nana Opoku Ajima Mampanyini abediechi. Na ene na no ponchecheku antena ne to so kura wonante papa. Na ene kure ya so no apam bi ko so. We enye foforo na etiase dada na mu wo mo renew. Ghana Gold Port for wo makwa apam. Wo mo ne Landmark Gold Refinery for na akwasa apam no. Yewra sami jamfisi se wo niam ahwegu a na ehu ne hyehye na no ye a wo motu gold no a gold board boaboa no a wo munya bia na agya ye de kwama no ne yakona no na ehom poporo wa no no nso kura ye de aton agye ade foforo no ekwawie se na yaboka no mu ne ehu ade a papa ni yesini kon ho ani na wo sese de nka ye bekwa akona ne wa ma no ne na ehu sika ni nyina ye betena Ghana ha esanse wo mo ne Landmark Gold for Woma Contiasi Apam. And now we have the guidelines. Ghana Gold Board very committed to this. And our soon to be launched track and trace system will make the verification of this very, very easy. Now, as I've already indicated, what this agreement means is that up to 1 ton of gold that is exported by Gold Board every week will not be exported in its raw form, but will be refined to minimum purity of 99.5%. In fact, this is refreshing to know that Gold Refinery has the capacity to even deliver Ora Sami Jamfi, Penia wotua Gold Board no na atese no wo kasai ana wo kire Landmark for adwuma wo no mo yo ne de wo mbetumi awe aka ho ewie no wo kyese se de beye na abani 24-hour economy policy no ebetumi agina ne naso na enwuma no Ghana fo benya bia ye bi wa kankan ho nti sika nka ye bekari ne ye de akọ Hong Kong ye de akọ India Switzerland and Dubai. The millions of dollars we pay as refining charges to refineries in Dubai, in India, Switzerland, Hong Kong, and other foreign countries. Yewra Sami Jamfi, penny kwanchirefo wotua o my good border no, and abra one more Contiasi Apam, womone Landmark for no, wakasai. Yenremu ewo o my Ghana mpanyimfo na sedwumako ya wonom so emayen eyensuo meche Ghana Water Company wonom akache wonom de krata tententen ababonten esrese BBSC ama enamso ntene miamia hudo bi ewo nkrampomponi mantama se no titru ene na puye fam eyade a wonom so enso nwa kwa atwede ama wonom watch say 142-inch transmission pipeline bi eyade a ena no adwuada na kyese ndro ya no ena epaye na enam se wonom asote yentemte no wonom so ma omo engineers ne technical teams no abo anan akwa akoduro no wose ne ye ho dwumedie no esi aya chichirebo na kyese so na ebai trent no wose wonom nya brani adaje na wotimi esiesie no ye no wie so ha biada entimi amechire eno nti ne sadent no wasrese adehye ya wonom wotamakropon ni mo ene eye enkran fa hase no baby ti sala shibi Sphinx anase Islegon nungwa teshi ena fenso ne nkrato ahodo no wachirese enso bekwa atwe kakra ede amamo ewonefo bi na so no wachirese ne nyina mu no ma ye krado se bia wo bi epensuo na te se suku bia na se hospital bi na wonom epensuo ni mu animu ya na omo di aboa wo mo ewo ndwumedie mu a wo betimi afre wonom na wonom so etimi ede tankesi ni bia ba besi wo ebu nso ni bi ede ama wonom wachirese papa so pa wo so enye nanu modenti ane nyina no eye ne ye mu nti no ha biada ya saa eniama wese di abremu no wachirese monfa enche bibia so entimi enkoye panyipa ya wono ene hwe ikitahudie so ewo eye Ghana Water Company edwumanimo no ena nensa ehyasie na waseto free number ya obetimi afre ebia your hospital mo ye school anase edwumako bi mo hia nso ni mo animu ya wonpotamu amebobodin enam se pipeline na apininti a wo be free 0303 221 8240 02182402218240 na empanyefo nso atimi ayawmoa ewo ensuo ho ensem so. Yewra apumdin ensemu Allied Health Professions Council ene womu edidwumedie sunku bia ne miame yahodo ye apumdin atena ye ewo Greater Accra
region hanom esei en womo ekoye kwahwehwe se de be ya womo enhyehyɛ ya womo de ye adwuma professional standards no wom bɛhwɛ sɛ saa apomden atena ye womo di san hyehyɛ ne so afei apomden adwuma efo a yafo womo adwuma nso a womo hyehyɛ uniform sɛ ye adwuma no nso no wom betimi ahwɛ sɛ enhyehyɛ a egu hɔ no eno aso na womo die na ye ka allied health professionals a womo ene ye womo hyɛ da ɛwɔ university qualification na enye a doctor for ene a nurse for asem ne ye ka ebi etise physiotherapist for no dietitians for no radiographers mo wosa wokɔ sɛ ye ka sɛ kotwa scanda saa sonographer no ode ade no ene nam ne nam wafuso ne wayase ne ade na ha wo mu nyina adwuma no eka allied health professionals no ho na wo mu ekyirem sɛ dodo no wɔ hɔ no mo a wo mu ni nkrata akora wo mu de ye adwuma ena health facilities ni bi wo hon so a wo mo ye adwuma enya de se council no agye atum enti ayasa bia ho nankasa no wo mo nkrata anye enti si ye fa obi ama na ba ye adwuma wo hon mo a ede na kire se ye befa professional ama na ba ye adwuma na Dr. Shirazu Ishahaku wono na ye registrar eda council yi ano ne nkasa ye mu no wotu awofofo se ansa na wo be contact allied health professional bi se won hwew ana won hwew ba no ya moyin kwa na mo hwehwe se bia ya wo kwakwaje ayarehwe no eyade se wo mo agi to mikrata e de African Council for no ho yintie without prior registration commits an offense year level 2 years jail offense. B, fails to renew his registration even if you are registered and you fail to renew it annually is equally an offense, a 2-year jail offense. 3, you provide services in an unauthorized facility. It's a jail offense and public must know this. And then finally, you fail to conform to the standard of your practice. It's also a jail offense, 2-year jail offense. In fact, we have situations where patients goes to hospital where the services that was rendered to the patient is not satisfied. He has approached, most of them will approach us, and we think that it's time to engage owners of the facilities and the general public for them to know. Ene ya yekotie ye eye Dr. Shirazu Ishahaku wono ene ye registrar Emma Allied Health Professions Council. Ene yenye free hwa ma yenko wosonoko kroko amanyoko no wo mabobo ano na pani kane watwiniti ewo koleklote ho ewo sunudin mu se wo pemrase badwa konwa no nanso fa na amfa Valentino ni noi note ena enkracha se wawo nenkanche masekan ewo abrochimamu enye baabia se America US Pennsylvania ho ama sabra make say kura posifo wo manya ne pen chia so enti wono no Harrisburg fa ho no wote ewo Mayfair side hwa bipona ya ase ho na wono mo chese bosumi da na etoso dedu enenso na pani wadi mfinhye aduanan baako wone ne nkanche mani fie akasa ba ye wiye wo kofa se kanata sere ne kokonye wode awo no wode wo no wiye no so wande poto no ho na nuna hwehwemu ededa dia wo mo na ebe ho no wo mo hunu se ba na pira aso wode mojem na ntem wo mo man so bo na bo mo kwa ya sabia a doctor fo gina na so ehwema ne ho ehenha no entiemu na to bete se Valentino ni no note won na yes adwuma no na ne wo mo nso edi ni nsanso na won kobo na bomo enti sabra make say wo maso ne penchi ma enira adwo ekura no wo kokohia magistrate a wono ene wo court district court ho dedi judi wo kokohia no na sade ho nsamte no ye ne di asem yachi entansa ye de abono ba ko ye homicide na chese te sade wo di ewu asie ewo fie na wo mpese obi a behunu ba ko bio ye san ka ho ye se wo boni tirimu po se wodi bobedi bone na bone no nso wo yampa na asaso wo yoy na ade a etimi di awu na ewo no ho abre ni kwanse nke ewo no ho sa abre no eno nso ye ntansa wo mo ede abono na sade mu nsamote no sompa ya na ibedi akire ni etimi atwe ede abre wo Abusia wasugusu a wutie eye kase no ewo Sompa 106.5
FM Accra ya etwa edefa Sompa mfidi ahodo no so ewo memo afa na nyina da na yegyinamua ewo NPP amanyoko ne mu na ene 20th of January na ese akabese eneduno baako na chese wonom so abato no akwa emu edro na yewra engineer kwabena Japan eye nipa baako ya woka nipa num ne ho na wonom asa won hwene so ekwa pre frank akitafo edibre no ye kase ya wose agro hwe no eno ene form na ye kwa agro no so no eye de wunim ene de wo betimi aye we nya ntokwasam anase na ntitwitwa anase kasatenti biesa anase kasatenti wo we no panyin se enkaponko enam sayo so wachirese akabese na du baako ama wonom akwa abato so ntino na dwempo na nhyehyeye ya wotimi ekita frank animu a na obetimi ede akwa di mampanya dwa no ede ayensesanye ama omaiga na bibia timi atoye no wabom akoma pilas ne bese ensia na edwumowe no eda yete edifini ra no bra okogina mu ewo Silicon House ewo nkrampopuni mantamo enne de ya no sei ena ode ensem no sify. I need every delegate of the New Patriotic Party to earnestly consider each fully operationalized plan, how it will benefit the entire country, and on that basis, vote for me, Engineer Kwabena J. Japan, on the 31st of January to lead a great elephant back. Pillar 1, land reform. Youth and modernize agriculture. My presidency will launch a comprehensive land reform and transparent compensation framework. We will cut bureaucratic red tape, facilitate land title registration to unlock capital and create personal wealth. This will end the protracted land cases that have choked our court system and release the vast potential trapped in our arable lands. This reform will be twinned with a youth-led environmental stewardship, mobilizing the energy of our young people to reclaim our degraded lands and waters. The goal is simply to transition from subsistence agriculture to a modern, climate-smart agriculture sector where large-scale commercial farming becomes a dignified, wealth-creating profession. We will utilize every acre of this country. We will give our youth the tools to heal our environment and make farming a noble, wealth-creating profession. We would feed ourselves and be able to feed our future. Pillar 2, urban regeneration, rural renewal, and environmental protection. I present this inseparable covenant, enforce compliance of spatial planning regulations, and with it, regenerate our urban spaces and deliver rural renewal. We'll put in place a zero-tolerance policy for indiscipline, corruption, and the blatant flouting of our I brofu we die 63 years. Eno ode yesuya se ne fie ne no ano no. Wanya 63 years wo kire se enai be se ensia eno no de obegina so de yesiesi o my Ghana se Franka kita for the brand be di nsa. Na wakonko den na Ghana for ya na dom eto oba no ma ne be ye president of 2028 na. Wo kire se wo behwe na wasesa enema eba emabunu dwumedi ahoduo mo ene eye kuayo ho nsem a wode abefo kwan ebewrabna bibia so atimi akoye wose aban regeneration, rural renewal and afa environment protection so no wo behwe potamo sebe ya yamfa galamse ense yensu aye kwaye brento ahoduo ene niema ebetimi abo mine nkoso no so no eno so wo boss afa fiscal discipline and value for money yesika sam ye to da bia de bibi omani sika ehye dwumedie biase aban ye entoaso na so do obi ba wase we na hya asiente no nya de ametoaso se sa de na nya de bewrem e wodo so amemomo afa restoring professionalism in public service omai na sa abanwumaku ahodo no so no ya wo chese won dwumedie no etoto asinesine ni afafa no wo ba obehye mo kena enum ne se national trade license regime na chese wo behwe na enhyehyeye mapa ye betimi ede eye informal sector no etimi ewrem e wo formal economy ni mo ama ye nsika sem ntotoe bibia koye no so oboso the atwato ne se empowering creative arts and regenerating sports na se obehwe na sports anasa okensem nsam so no watimi ahyemo kena no aye na demu wo mafei creative arts and sano nwuma ahodo enyina da no so obehwe na watimi abo wase ye kan nyina abomu a na Ghana ye betimi anya sika na ye nkra sika anasa ye mfa sika enkokra ne ma ema ye nkasa ye ho na emo ye betimi ahwe ye de ye na ye timi edi na ye timi de asiesie ye ho wei eye engineer Kwabena Japan enipa ba akoya waka nipa nan a wo ye num ho ekwa abato so bosumi we se awie ye e wo MPP promise mu no nensem bi ene ye de amamoyi
Yedaswa ejina manyosam no emu kane NYA panyinipa no wodano na wono kroya so na campaign kasamafo ema Dr. Brian Echampon yewura Pius Enam Hajide opanyini ede atudwa ya wo kiremu ese enhyehyeye ya NPP amanyokuo no womo aye se womo tutototo niama sede be ye womo a womo yi womo ti se womba be him franka no obia de nsa be ba be hye asomdwe apamase no wo se eyade se ne kwansoa eno no enti saa memorandum of understanding ne de kwa bia so nyame yadom a ye woda ene won be kwakoye nhyehyeye amasa adwumadie no so akonkan na wo se wo be bo amanyoko no so eye elections committee no abaso se eba ye ye hyasie owurajo osewusu jowa so hye adwuma a wo ya wo se fata se ye bo na baso yenti Dr. Champon has already committed to ensuring the peace, the sanity, and unity of our party, not just in words but by conduct. Even those who speak for him, you will notice that we speak about party unity. We are not in the business of increasing enmity and animosity within our ranks. That is not Dr. Bernard Champon. Can indeed confirm to you that the Dr. Bernard Champon for President campaign team has received an invitation from the Presidential Elections Committee to nominate somebody to witness the printing of the ballot, and we have complied accordingly. Let me put on record thus far our satisfaction with the conduct of the Presidential Elections Committee headed. Kasamafo ya wada campaign ano ema Dr. Brian Echampon Owura Pius Enam Hajide ene eteni nken. Ene yenya frɛ no so a mamemfa nwura asantemantem ba bedu na wone Ebenezer Nyameche edi sankomo yi wo mo de se wo mo hwɛ firi yewura mampani dada akofo eso bra wodi na mamu no wodi ya asɛm bia ma ho ede ba ebra so se wo mbe kaya sante biu ne se honti adepa wo fieye asanteman kai santinia wo mu na wo moma wono so mra bi Ebenezer Nyameche Eti yɛde aso ato fam hwɛ mo nyinaa so di adanse sɛ yɛade hyɛ mienu a efra santiman mu ya na ɛwɔ akansie ni a yɛ concern asante yɛ emre ni duru ɛyɛ bosumi yɛ wo mi ne de to so ɛdi asan ba akono eduru no mo kotu ɔmo nta yɛade hyɛ mienu a ɛwɔ akansie ni ɛchi na omunfa nkunumdie no emla no omunfa mpuntuo soronkoso anyere emeboa edia ochiye ne ene ana etwaguo no won ne di ekuo na wo mo ekokohia ba bedu ne kasa ise santini a wo mu no adepa wo fieye ma won mo kan 31st eye Ebenezer Nyameche eno so ne yegina dan ye hutia waba ye ba ye kwa amano ne Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and then the brush and then me do shimisi enti na wo se afei na yas total care gel toothpaste and then the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and the yas total care gel toothpaste and then the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kan ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abajaso ababuai Sompa TV Emma Aketiapa Emma Aketiapa ansane yede ani bekyeremu amanone ensem no yenhwe na senior advisor edema Dr. Mahmoud Bawumia campaign team no yewura Anthony Abeyifa Kabo no so
kane no no ye Laura Mrashe bedwani wo de atodwa kyerɛ sɛ wo hwɛ D4 dodoɔ na ya kyerɛ sɛ abato kakra wonom eba bɛkɔ obosumi wesi awie ye no ɛho nkom hya tela wo de tutudwa na wɔsi wesi amanyo mu nkontabuo ɛna tɔda bia ya na wo mu gyina so ɛsi nyame yi bibi de akyerɛ mo wɔsi wei ɛnyɛ honhom mu adi ye bia na emom wo mankasa keka nneɛma bɔ mo politicians ne ye wonom dia na wonom so aso asene na wɔn de ɛfa aba abɛto yɛnkɔkɔtie ne nsɛm no sɛ ne wɔsi di mu nkyerɛ mu ɛma ɛfae elections a yeko enioma wo beti ene me hu asofo ne bia omo ye prophecy ye wo position ye ne mo polls data no me bo mu din yen ye ne di mo se ade ne ye hwehwe mu onia asofo ye hwehwe mu ade ne sei ene no post no economic intelligence unit for the bia nyina de 51 mo hosa anenti wo de hwe kan be fa so an komo no be hwehwe what just it mas se sofo bi si wo krom ha pass ohun abia on tire me de be si wo 5 northern regions no na de bia krap ne ye prophecy wo ade na sofo yin omu bia church wo so ho ade omu nyina asofo akese wo betima bo 5 wo krom obi ani branch bia wo so ho onko bia bi hwe nyame na monya no sese no akra de komase pe no oni nkrofo kasa wo nyamina mumanya no sese no akra ne kumase pe ene yehu nyoma Uti asam na wanka swama judgment wo hu we say yewra Anthony Abeifa Kabo no ye senior advisor edema Dr. Mahmoud Baumia ne campaign team no afe abusuan yankwa amanone na amanone no US abrochimamu afe Europe amamu ene ye bobo ewura mampani Trump ne se wono ne dwumadi a wodi no de ya na ne ho ye na hekura e obi a wo tobo abo sabi pomponi no ya na ono ne ho nya hi se de ogina nchen a waka se wani gine de ntia a waka woni se obi bia obe se Greenlander o pese wode ne nsa kwato so fa wo mu nomum eboa ma wo mu niema wo mutumi hyehyɛ ne yie no wode na no betum bia eniema ade be kwa America 100% wode beto so enti wo kan we de ba be se UK fo kasa ena Denmark fo nso wo mu kan bi Europe aman no bi kan bi titru ni ba bia NATO wo no wono nso se baabi anato wo bia no se wo mo de niema eba ne mamu aba beto ohamu nche mudu ene ode ato won so na emom efiri June ho ekode de ebeko 25% enam saya so ema UK foreign secretary Vet Copper wono nso akasa na onde ne nkasa ene se Greenland fo no nka wakomanto yam asase ne ye wo mo Greenland fo ne de dance fo ne de obi antimi nyi mfiri wonsam na nso sanse mi nyina no US man pani Donald Trump so de opa kanfe wo abe so de wano betum bia no me de ohamu nchemu wo ha 100% tariff ene beto enema wo de ba memamu eso na nso se de munsam tie bia no Sompa 106.5 FM Accra ye ne affiliate ne bom sei na ye betimi asan bia ni ede akere wo kasie ma remfi se RSYD Novici Studio unti Malama Basi Kokroko Street ho waka yen ho ene ye ba wo nchen a uhunu yen wo Facebook no so ete yenka wo akirikyiri na abenche yese no yetwi yazenti na ye ba wo nchen na afi no waso afidie no a de ye de bre wo no na ebi ni se ye kwa America o ya eho de wo mo epese wokoye Greenland fo nyina no UK fo nso wo mo asori ede atia wakenkamfo no triple mai ejapia Apam Dadaa anwumre mene menuamo Adwoa Asare Oheneyere Oheneyere mame ekuya yeboa esia babronya